Kako danas prodati mobilni internet u Srbiji? Krenuli smo od ulice. Misteriozne šake su se pojavile u glavnom gradu. Ljudi su se pitali, nagađali, komentarisali. Šake su ostavljale poruke, a pažnja je rasla. Kucnuo je čas da šaka otkrije svoj identitet. Ona je simbol Telenor interneta. Poziva ljude da naprave fotografiju, video, rad, crtež, bilo šta, a mi ćemo nagraditi najinteresantnije delo. Ideja je bila da ljudi postanu aktivni učesnici i da istraže šta sve mogu da urade sa Telenor internetom. I stvarno su istraživali. Samo nekoliko sati nakon što je kampanja počela, primili smo oko 100 radova. Formirana je online zajednica, portal gde je postavljena na 1000 radova i gde se za njih glasalo. Nije zaostajala ni Facebook grupa, koji su se pridružile i poznate ličnosti, uključujući jednog aktuelnog političara do oskorašnjeg člana vlade. Kampanja je pokrenula bum besplatnog PR-a, dok je na našem sajtu izbio pravi rat svetova. Kako su ljudi različitih životnih filozofija, godina i stilova života bili dovedeni na isto mesto, sukob je bio neizbežan. Patriote, roditelji, pravi Srbi, kockari, ljubitelji životinja, istoričari, pop artisti, animatori, europejci, svi su htjeli na pobedničko postolje i nisu se štedeli. Internet zaraza je uzimala maha. Pravili su mini filmove i postavljali ih na YouTube. Neki radovi su bili toliko dobri da su objavljeni. Sami učesnici su tako kreirali kampanju. Šaka je postala deo svakodnevice. U prodavnicama, bolnicama, na pijacama, u javnom prevozu. Konačno, dodeljena je i prva nagrada. Na kraju, između 7000 radova, sakupili smo pristojnu kolekciju slogana i niskobudžetnih reklama, a dobili smo i jedan ilegalan spot i 2 ljubavne pesme. Evo i rezultata. I dok su pravili interesantne radove sa šakama, ljudi su istovremeno menjali navike, provodeći sve više vremena online i, što je još važnije, od pasivnih potrošača postajali aktivni stvaraoci.